E ia le taufiga Samoa o lea ua aulia manuia e lo tatou atunuu o Samoa le aso paia o le alii na ua aso sa Samoa o tou Niusila o Australia ia manisi vaega o le lalolagi o lo faapea ona agaʻi ai tagata o lo tatou atunuu aumau ua nonofo ai ua tausi ai o latou aiga o nisi foʻi o loo nonofo ai faale tumau o manatu e toe taliu ia pe a faapea o lae faimalaga atu i tulaga o fonotaga o aʻoaʻoga ia po o nisi foʻi o i tatou ua masii ese mai ma Samoa ia ona o le faimalaga mai i fafo ese ma Samoa i saʻiliga manuia faatalofa atu le tautua ma le aunaga a lausi fofoga o le taeafou o le asotoʻanaʻi lenei iā i matou o le aso 25 masina lona fā ia po le masina o Aperila toe 5 ona aso ma heʻa le masina 30 iai aso o le masina o Aperila ia e iai foʻi la le taofi pe ana le ai le atua ma lana tausiga i atu ema e fai vavale le soifoaga e fai vavale le ola e pei ona i manatunatuga ia tatou te toe tō manatu ai ma faafetai aʻe le tagata ia i lona loto siona siʻosiʻomaga o fea lava le mea o iai ioe e faafetai faapitoa le tagata i lona taimi ma lona atua i lē tautuli ina ia fai atua le tatou polokalame i lē tautuli ina ia tamai le logo o le faifiaʻau i lē tautuli ina ia tamai le logo o le falasā i lē tautuli i lo tatou lou soifua ma loo ola masani malama le taeao ioe tapena le toʻanaʻi ma o i le falasā e punou i folava le tagata ia i ona taimi paganoa ioe mena e leina maualuga le taofi o le tatou polokalame lea ia seisi na te faamasinoina le la fai a tatau ma lana fai a tutusa ma lona atua o lana relationship ma lona atua lea ia seisi tagata e sili na malamalama ai na loo oe mea le tatau ai ona o tatou faaaogāina ia ni upu ni lafoga ma ni mea faapea me tau te faitauina ia le mafutaga lea tagata ma lea ma lona atua o lona atua o lou atua o loʻu atua o le tatou atua faitotasi tatou te ioe tapuaʻi uma i ai ese uma tatou ma auala tatou te o ai i lo tatou ese foʻi le faitau maia le atua i lou soifua ma lou ola ma tatou uma a le viiga i le atua faafetai Samoa tatou olia mai o le aso ua lē o toe mamao uma lenei masina le o toe mamao ia tatou apulole le masina lona 5 masina lona 1 afa le tausaga tafefe ese le tele vavave ioe ese le tautia o le saoasaoa ma tatou iloa ai ia tala e puʻupuʻu pei o lou alofi 5 pei o le alofi 5 le ola o le tagata e puʻupuʻu saʻasaʻa ioe pei e u tele iloa le mea lea a ou talavou o le taimi o le malaulau o le soifua ma le ola taimi o talavou e felefele le mafaufau ioe e tafao anei o enjoy atu lea mea fiafia atu i ia ma tatou faapea iā tatou seolaga ina amana ia ioe o faasolo ni tatou matutua ma ua tatou iloa ai ma tuputupu aʻe tatou fanau a tatou great o nisi o tatou great grandparents a tatou great grandkids
grandkids ya o tatu fana unsi fo yoro laiti ale la to ole a very tupu wa o fana uni ma me pe o tatu loi ele ai la so le ia me ta ur te vavi fa tele a ile taimi io a ole taimi a io le tua ole taimi o le tua ele faitauina le taimi o le tua le taimi o ma pe a ona o fet o le taimi o le tangata ia o le tatu taimi e tu tonu a o le taimi o le tua i fafo o le taimi o tatu e faitau e control le taimi o le tua le taimi o le tangata tau te vivi faiae pe amanatu io ke fia ma ori le tangata ile me u faia io mo oe mau ma tatu uma ua so ona oli nei lo toia Yesu ua ia fa'aula ia tea ola ulea pese fo ese aleluia ole la olo wanganga o Yesu e ole fa'aula mai ua oli olia ole tau totongo ai la au lo uola ua fainei talulona lo faiatea ua mua mea lelei ese aleluia ole la olo wanganga o Yesu e ole fa'aula mai ua liai ia tupu ola mai sepa ma ua toto o Yesu lava le ponga ai ola ua mi ofo ese aleluia ole la olo wanganga o Yesu e ole fa'aula mai ua oli o mea i la leolangani atoa lea tali o lo lea tofi elele i o lo ua mausali pese aleluia ole la olo wanganga o Yesu e ole fa'aula mai ua oli ai fa'afetaitele fa'afetai alofa fa'afetai agalelei fa'afetai lau tausi mai ua ulia ai ma le manuia le fa'aiuina o lenei vaiaso ae alu aso paia le aso sa feagai lau au faigaluega i nisi vaega o le lalolagi sa tutulala'i ma folafola
le upu o le ola i so se pule laa i so se malu malu i nisi vaenga o le lalolangi faapena foʻi lenei atu nuu le ekalesia aso fitu latou te faamamalu le aso fitu tae aoʻena ia ona faapena foʻi leo le aso paia o le alii feagai ma lenei malo tele au o matou tatalo lava faafetaitē le lava faafetai i lau taʻitaʻiga lau leoleoga o lau puipuiga e te muamua e te mulimuli e te siʻomia lo matou ola faafetaitele lo matou tamae i ui foʻi na o matou lagona ifo i o matou loto lo matou lē faamaoni i lo matou pi o pā i le tatou mafutaga ao loo e tausi pea i matou i ou lava aoalofa ma le aga lelei faafetai tamae faafetai i le alofa silisili ese i lou aga lelei i tulituli loa ai lo matou ola faafetai tamae i le togi ola paia na e saunia i lou lava ola na foia na e maliu e tuetū manumalo ia ola o matou tagata sala ia valaau i laufio o lo matou fesoasoani sili o le agaga sa o le agaga paia afio maia tautoʻulua ia le tautua o se auaunaga afa ia nei ae uma atu ia maua ai soviʻiga ni ia oe i mea o mafai o lo matou faatinoina tatalo tamae au maia le mafaufau matala ami ese le ita i lē maua ai se malamalamaaga ia aua foʻi le amanaʻia i latou o loo lalafo mai ia nisi o lafoga e lē ono no maua ai se nofolelei a o le tatalo le ala lē amata mea ai iā te oe auā ou te iloa o lauafio e toʻafilemu ai le loto ma le mafaufau ia auina mai lou agaga e fesoasoani i le vaivai ma le lē atoatoa o le auauna faapea foʻi le matou faalogo o lenei aso ia alu ma le mana lau upu o lenei aso tamae i so o se falesā i so o se malumalu i o matou faalogo foʻi ma le manino a o se feʻausili ona taua e tomatau ai lo matou ola i le soifona nei ia i atu mea uma iā te oe ma ui magalo mea uma tamai lo toto ma lo tino na faamomomoina i ola o matou tagata masala ona o iesu o le mavalaa amene ta 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 la 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 pese se lau faafā ua se ona oli nei loto le sonaʻi le so iā matou i nei California e malo tele ua mae atu foʻi ia feʻau ma lavasiga o lenei aso sa feagai sa iai foʻi feʻau masani o le aso toʻanaʻi lava latou io ai i le gata o i latou atofaina le aso o lo latou sapati nei se mesena mea io i latou na talaia puipui ma malumalu o latou malumalu i le aso ia na tu le ua faifo le la ia o le latou tetonuga ia ua uma foi le latou sapati ia faapea foi tatou o loo tapena mo le aso paia o lo tatou mataisili taeao manuia tapenaga faaleʻau lotu o tapenaga faaleʻau faigaluega tapenaga faaleʻau faipese tapenaga faale faiaʻoga asosā o tapia po a lava tuaiga tapenaga taeao le aso sa paia
O se ona oli nei lo roto ia Yesu. Ma nei ia u tasiri nei pese loa uma e tangata pe te le e whakasa, io e pete e whakasa, i loa uma e tangata. Po le atu inga e kanisi te anga iai ma e tāpua iai. E ia seisi o tātou Samoa, e le malam, e le loa upo pese lea, se lau fast fuma wha. O lo o le tusi a Filipi, e maua o na upu, ia pe o ina na nga iai la tuna fatua pese nei. Maua sa ili tusi faitau e tala fea ngai mani upu e pepese ai. Fai mailo le upu. E pese le launga. E launga le pese. Ai le pese le launga. Ia, o le tusi a Paulo e kare si a Filipi. Lona ta upe fa. Au lona fai upe fa pe leo te fai tau inatu. Ia outou oli ileli ele au noa. O te toe fai atu. Ia outou oli. O le alofa o le akaresia ia Paulo. A o le foi tua o le tusi la utau sa ili atu. Ma le tau vavai atu. Pe mana iar tatu vavai ilona foi tua atu ilona tino mai o le mata upu atoa. Chapter. Pe o lona foi tua o le tau mawhai o le apostolo Paulo. E au ngani atu. I le nuku o Filipi po le ekalesia e Filipi. I outou wola tu mau i le ali. I outou loa ona tu mau lo tu wola ma oli i le ali. O le tāua i o le tāua o le mero fe mai Filipi i outou loa ma tuma. I outou loa mai fatasi. Tutu fatasi. I outou loa pepese, vivi, talo fatasi. I outou loa ona mulu fatasi. I outou loa ona outou tutu fatasi. E a fuela, lutu malo losi ila, pa fe malo siai. Fe mulu ai, ioe. Fe oe ai, fe ngale ai. Upu ia la tunu e fitau lenta fe ngai. Ile foi tua o le tusi atore. Le chapter atore. Ioe. Ia maintain le meo le choi. Ioe. Ori. Ile li. Ia tu mau yo tu tangata Filipi. Ioe. Ia le ngata o tu wanga le leia o financially. A o fu o tu wanga le leia. Io tu loa tu mau. Ia tia. Ole au te lenga na. Ole ta ato le lusu mafa. I mean, fa. Filipi fa. Na ron fai upe fa le na u fai tau natu. Wa lea u te tala no atu ile wa inga lau tele. Ile mta upu atu. Au na iona mta upu e a fua le pesele no usu atu. Pai mai. Ia o tau ori ile li. E lea u noa. O te toe fai atu. Ia o tau ori. Ia mana tu fai me fole le e repeat si lo se mepe isi repetition se mea. On tatou loa tu, it must be a very important subject or point po le alava. Pe a, e wala au whaadua ma do se si a te oi. Na i loro la ia lea. E iela le tau. Iela iele pese lea. Pai mai. Ia o tau ori i lea li. Aua le au noa. O te toe whai atu. To repeat. Toe whaarua mai. Lai mea ling toe whai mai. Lai mea ling toe whai atu. E iailo na tau. O le alon tau Filipi. Le alon tau tatou ia e te whanongo mai ma u le te whai. I le whapea au whai atua rau. No whatu le include ma. Tatou uma. I le whapea au whai atua ia utou tutu whatasi.
i outou pulupululima faatasi i outou fegalegale a'i i outou fe'oe galulua fe'oe a'i i outou tutumau le oli'oli no featu leva no faapele au se failauga o te faatulea including myself tatou uma mo o mia tatou mele ole ai ni me fa'anenefu reconcile fe'au atona na ta'apulea ai ni me fa'anenefu ia iloa fa'apeaifu fa'aletonu fo'i sitamiti fa'amalulu atu ioe pei fa'apena lagona ioe ia o tatou loa ona iloa ona tautino atu e lē na o fiafia e fesili tole'ai o le mea na inā e occur e le mea ta'u o le reconciliation fa'alelega ina ua iloa ia e a tatou taufai fe'a'ei nei io e fa'alege le se mea kākou e mau ai pa o le mea o le fe'a'ei to'u a le fe'a'ei ia le sitagata e va'ai atu le se mea mau ai le mea o le fe'a'ei alui fo te isi nei i lana peno fe atu including myself e include uma ia tatou i le mea lea o e tano atu ai le tatou o le kalame ina ia mafai ona tatou va'ava'ai ma le tāua le soifuaga ma le ola manatu o lenā fato'a tau kasefia ia matou nei ia la tale to sefulu ma le ono tale vale o lona uiga to sefulu ma le ono tale fa'ai Samoa ia ae pe to sefulu ono minute tale tolu i tatou Niusila ia fa'apena o le lona e se'esega o taimi ia e le tatunuga Samoa o le aso na'i nia matou ia pei o le aso sa e tela ina fai e mo mea fe'au fa'ale'aiga fo le lea ua avanoa mai tele o latou e usu i fe'au ma galuega malōlō mai ia fanau ia a'oaoga ma mea uma lava fa'apena o papalagi la ma isi atunu e tele e o'olo ia stonai e o ai i picnics o meo pikingiki o mo meo tafaoga le ua lata le sama i o ai le matafaga ia peoe i mo meo o camps ia peoe fai mo meo o aiga o papakiu tafaoga au tatou Samoa e tau ese sia tatou faitua ioe ai mese lava lo o'o mai i le atunuu lenei e involve i le ekalesia a le atua e ese uma le faitauga ioe tatou i mea nei mese o tatou nei nonofo i fafo ua aga'i mai i nei ma toso mai lava le fa'atuatuaga a lana ekalesia me totisi ioe sa'i mea si o fa'alavelavi i telefoni le sau ia pe o le uiga na le tala
Ostona ila. E pe o ia palangi maisi atunu ue fai mo me o pikingiki ma tafaonga ma me whapena ia pe oe maua wanoa fai ni ngaruenga whale ainga me tatola Samoa fai si whawhing tatele langa pe o paulio la stona ia wanoa ai tato mai ngaruenga ma o ngā whanau ioe e tele na involved tato mo meo me niu e kalisia ma meo lotu. Ia pe o le tele fo i o tatu teni e alo fo e tusa o le tatu te ngalu lue le sisi o tatu i lole atua. Ioe. Tusa o le tatu te ngalu lue i mata o le fatu atua. Ia fere te mi alu o fo i lo umano te fifa mea. Ioe. Ai o ina rota i tele mea i awane i o ta langa le maneia i o si mesia mo o ema. O le tatou o lo tam fai a maile atua o e manino a toi mai mana malama i ai. O le teni ai loa i le tangata le atua. Wona si la fia le atua. And then God is meaningless. Te helo se winga o le atua i a te oema. O lono winga. O e loa le atua. O e si la fia le atua. O le se winga o le atua i mo tatu. A pe o le mea le tau whetua le tatu. O mata o le whatua tua. Tatu te whai, io, nei mea. O ia pe o le toe ia pe o au le ia pe o le te sau malo o mafufonga fa Samoa na o la fa na nei io ia le sta ai o ia le va ia fo le se fo le la to vai io o le la to vai fa tau nu uma bainga uma o le suifonga o met o la tu fanau ta alonga o a onga me uma a o fo e fai mo ni kalapu fo e o isi vatameti so be it ele se melanga a nga luenga na tatu matua nei io tatu tioa tatu e fa au le routine asia time will come for them to understand io ale malama ina o tupu ai malatolo foi la le o le routine le tona wai la tola ma tutua foi la tom fa tutun matua la tu fa na lo vinga i lo o le tonu o le o fa solo nei o matua mo tilo foi i le fainga fai la foi fa na la tu fa na io e tau italiana e tau ona italiana it's a little bit different mai la foi taitainga as a father and a mother as parents to them when they were young. Ua sui le taimi sui o le mela ma ua matua fai tau matalia. Tau na matalia I lunga o le ese senga o le taimi ma le sui fuanga uanga I leola. Ioe. Tau te rau tui no nofo I Samoa. A o le te awa ia ma le tala le leia le atu. I le mwhainda tatu tua. E tata pea I tamaiti. E tata pea I o latu talina. Ioe. I le tulia fui a fai tu a fai ioe. Pai, pau ale mea. I o tu loa le awala. I le farsa. Nanga tu te oto o le farsa. Tu te whaalongo le upu o le atu. Ntorula ia I le temi o le atua ia oto. Ai le aise ngaluenga wha malosi. Tele ioe. Ua matutua foi tatu whanau. E pau ale mea wha manatu peki ngā ia kalinga wha mangaku pei. Si o en kaku whioki. Kaku whioki foa. O lo whaile ngā luenga wha manatu. Ia tatu whanau. Ioe. Olina. Ia.
whaalongolongo mai la mātua fui e leo mawhaina o le lotu. O le le tu ai ngā lotu e te anu iai. Katoliku, pati, mamona, me totisi. Io e pole lava. Io langa o fina ngalo na o le tua ta ia whaita tung tangata mafuta. O le atua mafuta. Ele o se atua isolate. Atu te lo foila. E tau te atu fo tatu fia mafuta. E tatu feto ai e mawinga o sangata. Io e. Tatu te feto ai e mawinga io e. Mawinga tangata ele e tinga ana I loa ele mea tatau na whai. Io e. Tole nā. Ele aise me se respect ki tangata io e ua loa tau sanga I tutonu o ngā ruenga. Tau whapena re winga leina pe ale uwha malosi la le tatou porkana. Mai, o tatou ai o Samoa, o le foi tu o tatou. Tatou tio ave ma whai tatou mwhata I ta inga ia tatou whanau. Ina ia o tatou umatu manila lolan. Ia awane I o mai tatou whanau matu ngā malama fulele. Ele se atua. Io e. It happened. Me iei tangata tamaiti o le matu o rotu fu isa iei momo. Tau whapi na olo universities. Tau o mai elo matu I ngā langona na. O lea. Ele se atua. Ina ua vai ia le tu o lalo a tatou matu. Io e. So peo a university tamaiti. Tāpe I talinga. Mo se te mia vanu. Vai se lotu. There's no one is perfect. Ele isi o tatou Aur tatou fe au tau longolongo. Te longolongo mai o longolongo atu. Ia e taua. Taua tele ia nai vaenga na. Ia mo le silfia e lo tatou atunu. Ia me se fo se vaenga e amata mea ia le tautua le siufonga le tai afo. Ia I lana por kalamea fai pea ia su tasi manatu. O lea ele o ti peiti lo ma fa polo vai aso mulmuli le nei. Io e ila por kalamea. Ona o fa se tu angalu e lo le fokut. Ua le lava. Io e. So ro tatalo ile tu wale marusi. If not, ia o lo vai sumuli nei. Ia ona o mapaya tu le ni mea. Ia o tele to ia isu nganga. Ia ile talo ile tua. Ia fatu mawina le malosi fatu mawina le fia fatu mawina le ori. Ina ia fatu mawina le tautua I le vaenga o le fea ngai ma le atunu. Wana nei, ia fatu ata ape le fanta ape mai sa matu awai I le sa ilinga fo I se tasi o ekalesia ngoa o le tai afo. Le fai ngoai le tatou o unanga nei o le tai afo la. Ulu ngā ruru e le sunga I le whawhenga inga I a time lau fili ma le whantu e ane risa. Ona nei sa la whaile la tu saini ngā tupe ele I umia pe lua le toru I tūlana whaie 26,000 le tupe na maua. Lua se fulu ma le ono afe ia le tupe na taulimaina sifo e kalesia. Ile na ole lua, te le lope na to se toru tula. Na race elephant le na nei. Tasi le meta ua foi palangi pe au na fun race e tatu samo. Ile umia. Ile na luas fu ono afe na maua na nei. Ile isi alatu sa ilinga na whaia ana nei. Ia sa awai e tuaile tatu por kalame.
ia na whapewhui la o na whai mea alo whai ia le sunga le whawhengainga ia time ma le kalesia a le tai au fōu. Ia I sunga I whawhengainga toa tolu whawhengainga o I lātou lea o le a whai masui o le nei pūlenga tūtutonu ia I leo sunga whono I malua. Ia whiai le sunga le tuina ia le au ngā tanuasa ia o na matu whiwhi au o Samuelu Aftiti ia ma le sunga ia tauwhangu sunga le whiwhi au le vai o leola ia pe na whai mealo whai le sunga le time ma le kalesia I le tailima se lau o le teutusi le whiwhi au ia ona o I lātou ia o le a whai masui ia o le mātou pūlenga ia I usu whono atu I malua o le vaso fōu le amataina I mean, le te ruwa eso a matalo na ngā sosoro atu a tātou whono, ausu whono. Ele ngata o le ausu whono mai o atu nei I Amerika, o le ausu whono e whelele ia nei New Zealand, o Australia, o Hawaii. Ia po fia o le lalolangi o lo iai e ka le sia, ale e whakasa, ia o le masina fōu. Ne toi li maso, ia o na uria le manuia, ona pero le ona ngā solo ia usu ngā whono ia ma tūlanga pisi e fula ia leo o wheo inga avalele ma tūlanga mana whapena ia ai iai le tatununga Samoa o le na ua o whaelo atu le mesa iai le tatu tutua ma le tatu o unanga I le so o le fatumulia ia le hall. Awana nei foila. Ia sa fai ai le amatali ai le pinko le si e ka le si fo na matupulenga. O le latu pinko su e tupe mo le atina ina o le tu fafo. Ia wilo fo I au lotu fafo nei. Ia e. Ia mese al o tele lo me tisi pe fa pena me tisi Tese me tisi pe tele na latu whangaina ia mo meo farisao e kalisi palangi. Ia vi mai tau whapena. Ia tau whapena fo ile kalisia katoliko. Whapena fo ile kalisia ospo ia lau po ia sangatai. Ma ia le ua iai ia li whale tāpua iai. O le tu ainga leo tātou le e whakasa. Ia e tangia I lima. Ia e feelia I lima ia pio I nai tau e au ngafo I e testa I leo la whatuatua o tangata. Leo la whatuatua io e le whaingofi. Pe ia whai ama whatau matale wa aianga I le upufo I o le ala o Yesu le satauro e le whaingofi. E whaina I tala na e au mai e pe tau whao sofia ila ngona. Ina ia o le awala o Yesu I satau. I le whaingofi. Ioe. E tau pati mai a le temi. Ia ma o le mea o lo walu le lotu it's a commitment. O lo commitment I le li. A commit la tangata I le li. Whaingofi foi o na selo le wa ai mea uma. Ioe, leo te whai atu. Pe whai mai e tau le langi lau saving I le bank. O wani mea e se whai. Tau te leilo alo le puna o mea uma. E tafe peia o le tafe. Ia o le tafe le vei tafe le wese o manuia tātou. E tau te ofu le lotu e tātou te le maoni I se fulua o mea uma whapena. E nā tātou te loa. Ioe. Peia o le tafi e sea o a le tafi e sea o manuia matatu. Nā, o le tāua na mea lei o nau tau atu me sa iai le nei asu. Ia o le tāua na o pio te lea o Samoa o rua amata na nga I tua inga stai whapalang I o stona I o I le matawhanga, I o le beach, I o avita mai ki le paka, I o avita mai ki le mea. Ia au tātua ia o mātua ua masani le ola tautua I ngā luenga. Tātua o pe tātua e whai, tua tātua whanau e o ai. E o ata mai ki vai mai. Ioe.
e le faapela la tuufau o tatou fanau faatonutonu malia faia ai mana tu fo'i o lea ua fa'asolo nonofo tamaiti e nofo atua isi tamaiti e le fa'apena matua nofo atua la o le palagi nofo atua o le Mexico nofo atua o le meauli ioe a o tatou lava galuega tuitu'i pea ia a o tatou lava e tau e tuleia ia le mea ia tatou feoti atu ia a o tau loa nai tamaiti ia se auala i le malamalama ma le olaga o le e le o toe tutusa aso ma le aga'iga fo'i o ekalesia i fafo nei tua le ae mese lava Amerika i le fa'ata'otoga o lana galuega i lē tatau mai lē tatau tatou o mai e le fa'asamoa'i nei moni le tala le fai atu o ina foi la le tau tata'i ai sia matou tamai ekalesia tau amata ia sa'o lona amataga seloa ioe laga o le tala ale na ave i le matou osiga feagaiga ua una na iai le ekalesia i le taimi lea o foi lana tu'ulimina atu le galuega i le faife'auna matou osi feagaiga o le upu ale na u fa'amafaina o lea ia ulu alolofa i tagata ia ulu alolofa i le aulotu te lua alolofa muamua lo ia te ulu ia lana e maua le muamua va'ai i mea ioe mo la'u ese foi tua o le aturu'u nei ese tua ese a tau te latu maua latu fo'u va'ai niusila e vala niusila mai nei ioe vala niusila mai nei e masani niusila i leo la tautua ma tuna Americana ua le ta'alo isis o le mea moni tala le fai atu ioe tatou ō ia 50-50 le system a le malo nei ma le tatou fa'asamoa ioe ia faia ma le poto mea uma faia ma le poto ona vai la auto ye san o le tam fai atu la tala ai message me mo watani e falo ngor kala la pam dad if you have a wedding do you need a matai in your family to speak on your behalf e vale ku ngame ngame tu le uti tala no tu ale e mo male text tala usani ya le la utali atu ya so se mea ai ese matai le ale fu se matai ioe ena ioe or can I just be an elder ia o le pio le winga na le tala e le fengofie le tatou ola i fafonei ma tatou fanau ioe e tate musu fo oni ia manino pena i tamaiti ia malamalama pe le tu ma le anga e tatou tio mai ai ia mo faftaila le ua tali ile pe le lola po ile la fai poi po tali ora fe mena o kama pe o se fai poi me to vi ponga pe ta tau na o se matai ia vai tau a le te tala no atu le meo le tatu tam fai tau tua inai ia tatu fana ai meche lava tatu o lo no foi fafone o le lau te tala no tu emo male text tala kom is my baby son mata ma pitula titile io tu vuolan fanau salo pu tors fulua tors to sangoriri e vai la le tors to sangale fsi mai pita tau ona yese matai pe afesi fa pu ponga session
Anyway, le ua ave i tari whaingo fie mo ia mai latu uma. Taua i o nei mea tatu te tala noa ai. E tau te tala noa soro fuafo isi mea. Ia ele le iasi e tatu roto i whale tatu te amata tu ai matatu. O te fia tala noa i le mata o pulea. O nung taapu na mai e le tusi how we tracked the Prime Minister Medivak. Na whapewhea na mātou muli ta ia. Na whapewhea o na mātou muli ma maua ma tau mawhai ioe. Io mātou mauaina, mātou iloina. The Prime Minister and his whereabouts. O le mena si imai ai, o le waalele na lele ai, o tangata na lato o, fia te linu spepa e sa ili. Aioe. Le whapalangi mai whapero na how we tracked the Prime Minister's Medivak. Whapewhea, whapei. Se esele le anga o ia upu. Esele māneia. Esele le mātanga fulele le tatu vava ai. O tangata tusi consider o tangata o ina o le latou lea mta whaioi. Awa mana tufo i le tatanga tatu whawina. I lunga o tūlanga o le tatu te whaamoe atu i lo latou professionalism e whaawau ele ngā luenga mō le sila fia tangata lau tele o Samoa. O le ai o mai ai me o le whapito ma le whaitu au o whatino ino o ngā luenga. O tele o loa i tangata e ana newspaper lea. Pisa ta whai atu fōle le te mi mua le sa whatu ila te tala o strategies and newspaper. O le tamu whai ia maua le tupe. Ia whatawina le newspaper. Ioe. Awa avela le nau ia whatawi newspaper. Ma mea ua leilo ai le va tangata. O leilo ai le mea o le whaitu au ma tau whaaleanga. Ia, ma le... Ioe. Leilo le va e ngata ai le mea sotu la fono le soifua tau whaaleanga. Pio na whea tu tau ti ngā fo italinga, ti ngā upu, ti ngā ngutu i nā tala. A o le minute ama emo mai. Minute ama emo mai. Io, o le si temi e tui titi a minute tia se kone, oso e lunga ia se a fo i se utala ale observa. Ai le ai ma se utala o ne utala. E sau ai e tau tu whapea a mea o le sau e au mai ni tala se i tau sufi le malo. Ia pe se i tau mani tala fia mo le malo. Ne mi se mea. Ele ai ma se iota tasi whapena. O le mea whaila lena. O le mea whaila ngai ka uofo ilo ta mawhau i tangata o ina le tau langi pea lo lato loa ma lo lato popoto ma lo lato. Pe a whai o lea o le a uma le vai aso. E lua lo aso o whai pe o whai lava i tu inga utala. O no tatou lola i lea. Sa moe le lopo whena o ngai ni tangata i latu professions. Ke le lopo whawhena tūlai mai i le tuainga a whaile no whai atu. Mena i le mwhai ana na attackinga ua sisi turang. Langa na a mata mai ala o kala. Na a mata mai a i le mea tau o le sa ili i tangata tutoa. Sa ili se tangata toa man tangata tutoa mas nanga foi a matala puka la me li kai forminga
le fast. And amatafo lang no sawa fa pia the same style from the beginning. Le suya. Yo. Tara tu maisi por kalame. Au fasi umi o na tu le mai le vaenga le o la ututu. Ile se taimi anu sau tonu a me o te tu ngaton. No. Ai le taimi a o ina mai la utala i le vaenga le malo. E tu usa o mai a i le tala. Iyo ai. Pe feita ia teau pele ai. Wao na. O lau le na message, o lau le na fea. Tu le pea. Ai leanga lau tatu va ai. I le newspaper lea. E ai le Orisi Minista. O lona anko le ana pepa. Tatau pen singia le Minista lea. Yo e. Ia le sunga ia fata. E tapen singia. Langa o lona anko. E iai pepa lea. Tu sa lava pele iai se kau fisili e. La le mele fai el newspaper lea. Si o anko lo fiona Minista. E tau iai se whaia pele se whaia e ono whautuainai. Pe awha pe o le mwhenwhai se ngā ruanga wha atu rafon. E alana whai atu. Sore e serki i ngā o matasore. E serki i ngā o fofonga o le atu. E serki i ngā o le whai ai o tangata samu. I le whaitau pea. Io e. E la whaina pe ana sau i tustusinga. E tau sau o ngā tutonu i se teimi at least once, twice, or 3 times. Ioi. A wha, that's much better. A le mele o le sau pea. Pe valera mis pepa lea sore ai le aisana tala whaia anga i le malo. Ioi. Pe valera mis pepa lea. Ai o le mele ngai. E se mal autostala ia mai. O le si sau o le foi. O le editorial po le hala vale o sau o tangata to tele. Ioe, ai pio no fai atu. Wa ure si tangata e langolango ina le malo. E le longo le leila ta fai tau i aso uma. Ioe. Le manaia. A mai neila spend the energy e muri ta ia le fionga le li pale mia ma me anga ia yo o alan singa mai a mai neila muri ta ia ele se la tu feso soani e tau su e ai masa ili le maliu or kama kiki le ai ve se le ku ken ne me singa wenga tasira observa pe ia te longa e whalongolonga e newspaper ngi kala fu se i ngosa fu le ye a se upu le mai e au mai ni tu singa e fatupu manatu le au fai tau Samoa ina ia tau maua se mea le leima se mea nga e tau sa ili e tama titira no le la ator fi tau sanga i maua le ai ma se mea le newspaper le o fai ioi le mas tu singa anu newspaper na fai ai ioi la mangela su el par mia o le soifua maloloina nan le la mangela su e ma tam fai tam muli o fe lava me e aro ia le fiona di par mia la o e tustus e fa fe le mau cases o lo Samoa e lo mo fai pe fa fena sero le o lo pe fa pe fea o na tu le mais tu ale lava e ornos pe pale tu anu safo ni tangata o lo pulea le newspaper ioe
o feo to o toi mo tangata o lea e tatu te whaitauina soifua o ina. Le tangata o lo pūlea na spepa lea, male ona ia le nā tia whaitala. Ioi. Lala ngā tatu te whapea i whaitau o mea le PhD o le master. O le bachelor of what and what. O le PhD me tau tustusi. O le ao le PhD. A o fua la e fua mai e tangata ia. Ioi. Na langona le whanau no tatu po kalami. Ioi. Le ai se feso swani el abseva. Ioi. Le ai ma se feso swani se ivanga na ua into ua whaimese interview ole. Leo ma custom ia man tangata fu ia. Ioi. Na vai fora o tu mai nasu I ale observa. A se upo leo o mai write articles ma tau sa ili la tu o whaia isa. Nothing at all. Le ai ma se mea tasi samu. O whanu noanga na. Ioi. Lela atole fia se lau tau sanga o tita ma titile Moses. A ese a me oku skusi, ese a me oku kuri. Ioi. Ia, asang kuri hal pare mi olai manduia soifua maloloina. La ko fe au ko ke kuri. La le ko mea, ioi. O le matou loa o ie ma wale tau tupe. E whaatau e tangata le tau pepa. E whaitau e tangata tau ariko sinunga social media. Ioi. But an evil ways me mawai au tu telling. Ioi. Ai avatu pele langona. O tele nau tu e tau ni tai ni ata mamai o nisi tangata o tatu atu. Maliu le na maliu tu e neiri tina le fionga. Ia ngā toro ai wha ana dokta. Tili ana mua to o mata a whamasanga. Ua ngoto le waa maleuta. Ioi. Ngoto le waa maleuta. Nā le winga o le nātanga. Tangata onga. To a tele o tō nā sau whawhai mai. Leo tō mai tau langi ni o tō lawia. Soifua au no tinare. Ioi. Soifua au no tinare. O le ala tala la awhai ati o tō obsepa. Le aki o kofi o ki kaya. O ani au tō au nanga e mana tua o tō e le atu. Ele se mea. Eisea. O upuara tatou ioi. O a mea le lei e tele na e whaia. E tasi asi mea whaseu seu e te whaia. E anga uma mea na e whaia. Whapena fo I teimi o ture epa. Sai lele. O a mea e afe ma afe na tō whai mai na le lei e tau tua ture epa ma le hita pipi. Siana tau whaleanga o lo whai nei. Liu efu uma mea na manatu I lato. Le lei le tula I mai o ture epa. Misi ato. Misi ato. Langa o le mea whaina len whapena se pepalea. Ioi. Mea whaina len whapena se pepalea. Ioi. Ele se mea lo ke ai fore ming skaya. Ae na o sina toso atu. Pe iei sina tama I mea whapea fesoso ana iei ia le minsta I wale iei masiona anko le au a tofia I le tofinga whaapo le PSC. Ia Wellingtone. Ioi. Prato tangata ni ana le mispepa. Tu sala pele o to ngā lulua tōna pepa. E taua ina whaiane sina tala. E sina leo. Tu tele aro lofa mai e o lea o te intutonu le whainga malo. Se whai atu tu stala tu newspaper. Se tau wha mahamari sau. Se tau tilisila pe wha pisinisi po le aro tu ngā mea. O tātou o Samoa. Se ia le wā tangata ia le tūlanga whapena. I le awa e sili e talinga pisinisi le siteni. O haka ke le o ni ku ngā maumangi pisinisi.
Yo. Kau ke fioki e lalangi. E o ainga e watu e whaitala mwhai upu mwhaitala. Yo e silo whanua noa e mea. Whangongoi ke le onga ole umin tātou whaatanga ina le observa. E whai pēr lona le mawhauwhau lea. Yo si umi o tātou whaatanga ina pēr observa. E whai pēr lona le mawhauwhau lea. Yo ia ona te lola ia po le ale tulanga o lo ia te mine i le tatu va ai to ai ai i le tula i mai ele ale tatu whainga malu ma se la tu tilo ia i le vanga le ale seva tu vai o ka ngi messages ia mai ia atonu e alo lua taimi ia tatu vava ia se taimi ua au mai e le tua se turanga sa o fa no fo le ai nei tu ai ngā pisinisi fa pene masola tu le io awani manatu fa pe e auto awatu tala ia fai mai i le tua ngai male elanga o sia mato pitola au foi lea o la mato ngaruanga mato te lango i le malo ta sile me sili on te loa e iai tangata na latu lango ina le malo wa fuli wale maua mea fo i na manatu iai e fai le malo mo lato to tele ala tangata ufa pena to tele tangata ufa pena abai o le fautuanga ele o e sa o ron menta to lango i le malo pe fuli mai malo ia ti o e polea o le motive le motive na e lango i le malo ele mafai ele ita mai le malo ia ti ona li liwina lau lango io sa onga le na ele fa pe o te mi uma e fuli alo mai le malo ia ti ele fa pe o te mi uma e fuli alo mai le malo ia ti le ai te lo te mi sa wai tala o le ftau aya a o lo ma fau o ina o lo ma fau fea ngai mo matua ma le tala leina o oia le tai le mafai ia to e fuli fo i le mea te talo i le tua o mai tangata loto te tele se i o latu la vea i samo au to tele tato o fuli ia ele fuli la le fuli o le tua ngai ai o fa pe mai le em kon i mamai no te no ia ma ka nga io ia mea wale le faiaro malo me mana wai io a o si au nanga si fonga ta ya fu mai e lo na amata mai e o matemini pe fa sa e ale va ai mai ma si me malo to tu ma o nanga si fonga ta ya fu it will never give up never io ai a o foi le sipa ia te tu fenga malo e fa tu sa o ale tala ia fa pe ai se sa e fa si o tia o pe fa sa o tala pe ava tu sa o pare mia pe ava tu sa o kapineta pe ava tu sa le langa foi on o puna o le alofa ia te fa sa o langa lem fe le se sa o fa pe sa o fa si o tia nobody ia me falanga a fa longo mai le tua ngai male la tu fenga le fai o tele fefe se tanga taola e longa o te uti na o le atua soifua o te fefe iai a se upuani me o mai tangata tau wha matau matau se longa e sa whanata whanau pe whanpa whanau na whauti
O le soifuaga i le faafefea i le sagata i le faafefea i le sagata soifua le saga soifua e fai mai foi nisi a mea ua ma o le fiafia le palemia le fifia ia le minista le fifia le o le ai atu ua ou le ai atu ioe a o le lagolago atu i le epa i le palemia ma le kapeneta ma le magafa ou te oti ma le meana ioe e leo se mea tatou te se o tatou le au lagolago whanonoa ai tangata e o alisi au whasalalau. Nau tau lofo i tangata whasalau e tara no tua. Ke ofo tu mwhain whasalau ni tangata. Te ofo. Te ofo mwhain au mai tu mai la tu fōringa i lunga. Te ofo le ma. O te ofo le ma o i tu inga tangata whape. Te le pangaro e kuu ngā mea, ele whaise mea ngā. Whaise mea ngā rua inga. Ioi. A whape le mawhaina e handolina. Ioi. Le vevela o mea i e whianga im tātou. Tu o whasalunga. Ele whaise mea ngā. Ioi. E aua fia e whekami kamia i upo matala. Ioi. Whapena foi a newspaper le observa. A o le ai lo ni auto tala e whaia. If you don't have nice things to say or to write, might as well kapungi ko pisisi. Ioi. Pe a whapela wa ua ngata lo tu soifua. A o awina ma mea wha o ngai utu. Langa o foi tua leo tangata vai lon soifua o awina. Ioi. Ngā o negativity sa e su e aia na tupe. Ioi. Ina e maalia e le to tasi le to lua o leo te whaitau atu. Tasi, lua, tolu. Asa mai o pe aselo tala. Tolu lau whaasala lau. Ua liliu. Ono o le fia il malo. Tolu le peto wha. O tangata na pito i luma. Na mai whaalili mai o na tau fōringa ma pito i luma. Ioi. Sa e mea. O le ale saun le fai metangata o le ale saun e fai metangata e le o langona tuai o ise saun o latu o le le to whafonga mai whamole mole e nga tele fai mai e le sound please turn off that sound we can't hear you ayu tele lopo le saun le file mu a toto no nei potu fe malua i mai fea tele lopo le me fai mai fea na tele o langona le ile o se fai mai nisi o inisi e ise leo o lo fale tonu vai se whamole mole te loa o le pala i o au e whai me whape sangata. Ioi. Pala ia langa e le longo le lei le tāpenanga o ngi paupa. E le longo le lei e le whaingo fia le tāpenanga o tātou e au tō mai lo whape tape e le seme o tono potu nei o ola.
mole na le air condition ale o la tonu i moro silfia e uite se fai mai tatu mea e mole sila i lau device va ai lau device le na e te ole tulanga na ru fa no noanga le na ole o te tam fe lau le ta ua tua ingoa ai tango e mate me tanga te uti salo no tasi lua tolu fa ia e lima o tangata na lato lango le malo ioi te ofa mawhaina o mai ni tangata e toe fai mai ala tu tala i luma o le atu te ofa le mawhai o te no whamo mawhau ana o au tangata ia I'm done o ma sanga fai fea o le luma o salva na sime la me la ka ko me ka koe fa ole le aku ka ko lalango i le malo ayo ngo e sia fia me mai si tangata o i voila o nga o ka ko roi tangata na lango ia fia me e malia ia tia ule tala leo a mai le te vatu le pe a mai lunga le e fa pe le fa punga police asked court to admit the late Sia Fikel's affidavit as hearsay evidence. Pe o lea ua whaasorosoro mai e tātou talanoanga. Lana o lea ua tātou loa pe o le vailua ina o le vangi whauwhai. Sa moa e o upu a le atunu ue masani ai. E le falala fua le la au. E le falala fua le la au. Mea o le nature, mea o le natura, mea o le fuafuanga. Si on sa i mai afa manu. Kau ka pe kaku e ua maruru le mea. Au tangata la ia tangata whaaforinga. Ba o le sia li i leo te tau tino atu Samoa. O le sia li i na li liu ina ua fiu e toe vala au le li pare mia i sana interview. Ioe. Fiu e vala au le fiu le li pare mia. Ua le toe mause ava noa la te talanoi. Liu ro. O le liunga la na o lo ioe. Tau te bai ai. Ale manai e o sian sau le amtanga. Manai e o le meo le whaangaina o mun meo le upuro tu o ngaton. Manai e ioe. Iei si awari isai sa moa le. Pi o la tu ia sa whaia mai, pi o le sa act mai o le media le al fast temio. Fia rua isolo ma le camera. Ioe. A tangata awar ki un kikele. Tasi nā tangata o lo longa na tustusinga i lungo. Ki whai kau. Ia. Au tangata.
sana ta ia le vanga whai le pe sa toru iai ia vanga whai le temi o fia me o le puleng o le afo tu muam pule ia pe umana e le se sui na vanga whai na iai e pina whai ta win na i tu tonu o le koulise le na whai o ia ioi ai tasi le tangata na lau whaalumanga i lona ainga pe aasi atu e tu malo ia la tu whaipule tasi le tangata na matua fu e whaalumanga ioe ia ai tu te ai o tu sa mo tu singa o lo whaia nei ioe man eu foi le vesi o Andrew le vesi meni Moet. One of them. Jo le lau o watu male lima tangata. Ioe. O ese o te ofo te loe o te whawhetai i le atua. O le manu malo ina u i le melea. Nanga isi a. Te loe. E pe mele mata no te mo fanua me fo le o lo message i le tangata. Ai watu la tilo ai la view mai lo. Au tangata na fai aturo i le taimi ai le tura i mai o se fai pule o se minista o lea. Taimi o le te pena palo te o le au ngofie ia. Ioe. Na sau whawhai ai tofi. O tasilanga me o ke loka sia me e fuli tangata ni. Alu te whai atu, vai le challenge le vau ngofo ma. Ioe. Ona. Le mango ai le malo me nai lu tangata langa o te manu ia ta upu. I lata tatalo na ave le ali IF so soani ni tai. I se vaenga whai latu te lavea i le atu opulana ma upor tatalo te manu au iai. Ioe. I le whawhaingofia na, mera tō whawhaingofia na li liu. No o ataile i la wari ia. Ioe. O ataile i tangata nei. Ioe. Au kangaka ua le makukua so le. Le siri i whasalauna sau mai New Zealand. Sau mai Samoa, sau mai Australia. Au whautuanga ia i tātou o lo tū mau le ioe le langolango i te minei. Tū mau. Tu mau le langolango si o tatu fioti. Ioe. Ia wala au mai le li i lo sui fua malu ola. Ioe na. O lepe a mai le tala e le o le tala na mai le te watu na whaitau atu le tala i tau le manino le tamaitai sa tū maitai lo ia o nasa i uni sa polo. I tau whale o manino le tūlanga sa whaia se evidence hearsay alana client. A lepe whoringa mai o leo tau mawhai ia leo. E momono atu through i le lato prosecutor. E whao ngā se me o se a foi, o se tustusinga whatau tōpo, o se me tau hearsay, po me o tala whaalong. A o lea pe i tau te email ta mai tailo, ia po ana whea na whaia i e lana client se me whapea. Pe o lea sa mo tatu wawai atu api, o lea ua tau wavala mai a mea lea la mai. O tatu tilo iai sa mo ua avea le pisa atu o tatu pulkalami. Ua so o ale toi avange i lunga o tala noanga a tangata ni mai tuanai. E whai o le tala noanga a pulotu ma le li folile o
o ai lingo ba ai tu lo e ngalo e tau lingo fai o tanoanga ale lau to ava e lunga le tanoanga le la fato a manino fai si umina mafuta ia fo fia mema tu lepa le si to fa sala longa mai na le tanoanga pe uma le i official le vai luo o vaanga a ua fiso o tai tanoanga na lento mai nei lunga e la tama o ai foi o tama le sama i Australia le fai melanga mo ki nanga mata punisa vai ma ngai o video ngai mai lunga nei tangata ia o le taua i o langa luenga ani tangata taua ia o toi a mai nei lunga o toi tilo atu sole pei uma eli official te mina ai saulo li moni fa alulan fa salonga lento a mai nei lunga le kilipi le te tano toi ole wa feiloa i le matuvanga marito se fulu lima fia me mau ai le ole fa inga e toru se fulu martoro ya dalu fai ya wa alu le mea o toi vai atu so le sere nga le me social media le o toi la langa uma e ai lunga e sa o li moni to atasi na lu atu e Australia e ese mai fa tanoanga mai fa lawi loa ina o le latu fong fetalai e ese mai malana tala na fai fia me o mai fia me malan to sfuru mato lima male matu to sfuru mal ma wale toru sfuru mato le mota o lono winga wa ya mato le malo ai tasilona o lea ua manao tula epa ma fia me e ave ese fong fetalai ma tautia nei mea o le winga le la utala e aua lava nei pepelo se si mea ia langa le la o ke ilo ka kunga koe langa uma e lunga i kilipia ioe e siri na o i siri mai Australia le whaila na mota poinsa o le paanga fo i re tātou o e matamata na ian kipi ngā videos na ioe e mau videos i nei tauna ame i Samoa whaman mona e whafongfong mai o le uso turisi whafongfonga mai kipa lei Kilipina ai lafo i Samoa i wharu tartonunga e au i na bavaia e le official whamasinonga e yelo tartonunga te ua whai pe te ua whai se tangi e whamasinonga i le mere contempt of court ma le tau whaleanga a i lato i le whai unga tususia ar te matai whamasino Charles Galasa foi ioe ua va ai ma le whanua ma va ai ma tilo pea samo e le taunta tu whawina ia tu inga winga ia si u whatea mo muatua o le whaino ino la soifua o le te mai tai matua o tina matua o se tasi o wō ma paanga le tātou ala leo ma tātou leiti o mailo na amtanga o le tina matua ia Papaloloa Collins walu se furu toru nei o na tausanga o lon soifua o lo wha manatu le so ia isi o nā li i asua ia ma na ionalo i tutonu o Sydney, Australia. Ali o Sydney po se meo Brisbane i o sela o ioe. Ia, anga le leile atua Papaloloa, mama Papaloloa, anga le leile atua i lo soifua maneola, ia pule
pule alofa le tua toe whapopo nisi aso si tele. I lo valis fultoru le na ua i nei, ua e o le tausanga whapetu spa ia, ua whai oe ma tangata matua. Ua e tangata matua, a o lo tu mau o fōringa la le lei, o fōringa mavala mai lo la le lei, a o whai oe ma teine muli, whai oe ma teine talavou, whai oe ma tinala, titi ma tinala talavou, ia whaftai le tua, ua ia whapopoina nisi aso se tele, ia le ua uli ailu valus fumatoru to sanga papaloloa, Mary Collins, ia ole na, whaftai ole ua mai whaapitoa, ia lo na sa soifua, ina ia mwhai o na wha ilo atu. Ia, ole, tasili na vaenga a Samoa. Ole mena o mai e Unisapu, pe o lea ua whatupu manatu i tangata. Ma tūlanga o lea fōringa mai ala, e le o leo, ai manatu ala ia ia nei tangata swinga o leo te minei. E le o longa o na tūlai mai. But o le taimi o le tai leo taruai. E le o se le whaitau ala tunu. O le I whare keisi leo le whaiaonga lea. Te whaiaonga. O leo tatu wawai, tua leo amata o na toi angai. Maita I ulise tau tala maila na mori mau. Ma mea uma whapena. I le tele iei sa utala I vaenga lea. A se o tatu talia. Io, se o tatu talia. Langa pe o le lava ana leo mai tangata nei ma whai mai tau lau mai. Mea fau e le malo. Wa lava upuna. O tatu loai. O mea ia o lo latu whaia. O le whawhau o mea. Leanga ana le tau tatala I le upu lea. I reisi upu, o leo toino no whala tō matoe whaamatala mai la tō I le atu. Leo toino no whala tō matoe tau mai ia Samoa. Wa lewa na la tō whaia mea tau whau ia. Lea la ua ufia leo o tango kipla ia mea o videos ia. Ai wha mole o tō ia ka kipia videos ia mai. Lafo sa o lo I Samoa. Lafo o le official whamasinonga, a tonu ke loe ni te le official whamasinonga, ia le CEO o le ioe. Lafo official o sili mea ia, wala o tapena mea ia. Ioe. E fiu le siri le fe alo whai le o Kanata. Na ua ilunga I le kilipi na. Tasiri na kilipi le lei, ia mamori mawola o mea ia. Ioe. Ia, o tele o whai atu se tala fulele ai pei o toe wawala mai ame nei. Pei o toe whamatala mai, sole. E matautia mea o lo whau re tato o tunu. Eoi. Sa o mata I le nea fwoi le ngore mea. Roadshow. Sa o mata le roadshow al fast, sa alu I mangiangi sa whaia I le mauta o le kalesia e whakasa I le fio anga o mangiangi, whatumulia. Mana ia saunoanga. Ioe. Mana ia saunoanga amata, sa pei o le fionga I le whailo tusi, le autus tusi, ia po le whetalainga, le fionga le ministar sui fua maloloina, po le whetalainga ia sa le aula, ia o ia le sa tuto I laso le sa ta ia manga ia to o laso pe na mata ele fionga le I pale mia ia lana saunoanga ia fai mamawatu lunga o pengat fai langi ia na moli atua I Samoa ia lana saunoanga masani e failo ia malosi ia manatu I le tu malo mafuanga tatau na mafuai o na sui langona o le latu whaipule. E le isuia ona oni ana personal mo ia rawa ia. En isuia. O lona manatu mawarunga. Wa vanoa le leia.
o le atili maua whaatele nai manuia o lona i tumalo. Manaia ia le. Ia, so o ma le saunoanga a le tamaita i sui pāle mia. Ia, so o ma le saunoanga a le sui te teifono. Ia, le lau manino. Ia, pina misi alofa tuatangata o le vai atu i seri i ua leo toe maua le post o le pāle, o le afo, sui pāle mia. Ia, malana post sai ai o le minsta o ngalunga te tele le malo. E ui lea. Ia, le lava tasi le na wha masinonga o lea o lo loma nei. Ia matatu tali po ani o na tūlanga o le atino mai. Io ai paule na o le mantongofi e. Ua wawai atu i le ua wawai atu i le palota le a fale mai monga tōru. E le whaingofi e. E le whai tua fo i se manatu wha mawalunga. Io ia matau lia foi. Ia tau le mamau te foi le vao lau tiu ia ma le vao o tai seu le palota momua. Ia le fulau tatu wa aile o iei ma le sui rei tapipi ma sui te o tasi le tō lua. O le isi sui te tō tasi e mauti noa lava. A ma loe e anga i le fast. Pe a fa pe pule lo fale ia serile o tupuola filemoni. Ia tatire tamate ata te fa longo tua ilana talanoa. Io o le tangata o le fast. Ia o le sieri e maninoa. Ia lautim ia te loa a le tu mau ele tutotasi. Te loe me i le cha pipi. Ia wafo e maninoa me le o to yese se sap. Ke lo fo mena fina ngalo i seri i run lalo le o fa malu o le tuto tasi. Nele o to ele o considerina ia se sapo o se van fa fai. Na ona tato pisa iam fa mana ia tato tala fai. Ale se meta o se sap. Io il time nei. O pu sa o ma pu to tino le fai. Le se meta o se sap ile time nei. Ai sia ele o la sia na te leo mawhai na la sia no mera e valu e mawhai ai o na tura e mai o se vaenga whai tonu o le malo. O lona winga, to e to a toru atangata tutu a tasi tonu o le parimene temine, whare ma vaenga, fia me ia ma le sui mai soalo, Wayne Fong, ia ma le sui mesi umu, to wha, whalongo. Te pau ana o to fa ia wa leo o sa memere te mine ia mau u lea 40 ia nga i malo to fa la tatu suia a tu la mai la just in case te tu la mai ia la tiu ia e tofu la i le tapipi ia a te o tu la mai ia tu pola filemoni e momori mela fast. Ia. O aure na ia. Na o sia u matematanga. E mawhai foi na tātou tiro. O tau e pālota ia taioli seu. Tautua nā ma o tau. O le upu lava ia. E le whapea o te whaasei nai le manatu o lautimu ia. E le tuli ina ia e alu i le vanga o lo tu malona le ai e sao e tutu sa ma le tufa ina o mele le tai 2 milion wai pe po le lava ma le atina o ia le take de ia le lango le atina e ngo tu malo lima sumatasi o le mea o le misi e la timia pe atu le mai e le langona sona leo tu tono tau pulenga o tono le lau la poto vo le tono. Io o ina sau fa ai i lato o i lato te tala noina le fa so ina io o le tamau a ingo le ele failanta to fa pe a me mana fa pito e te le o la ngona mele tala no i ele o i so leo i mele o le mela nana misi io
ele o fape atu a mel e o le fasafua ina i o le atina e o le atunu na o mantatia na o mantatia so se temi al watu ar temi o really tu pele tu malo that's it yo o le me lava na ai o le tatia ngara it is what it is tatia nga o ai o na yo o le tūlanga o lo iai to tono le tala noa ina o le tamao aina. Mela na misi ati oe. Mena misi mo meo sui tutu atasi. Langa le nofo to tono o le lau la poto le e lufi e se tahu o si fasi laula o si fasi mele. Tahu ia. Tahu ia le fale fono ia le tau te vai ia na o fe lafo inga fala o chelea. Yo uma ke men fongo le mo so ele nga fa adu ele mo so tem ya emis of to tono tama i lau le li o ai le kokas ma le kapeneta ma latu tama sili lana o tau te tau na lango nei lo leo so in other words Tayori Seu made a right decision making matua i sao le fai unga a Tayori Seu le ma la ua alua ma le manino le ai ma se mea me e fa ne nefu lana vai yo a u mata tu fo i to tonu o le horn sa yai le latu pa o le fautuanga so le o le ona tau fa se ta tu tanga ta palota yo tilo i le mea tu te loa a fia latu lo tau sui e alu e nofo nar saua kau ai maa mai lungo o social media a fia o le koe ngā mea ngai ko ke manga o kou sui then go ahead yo just cast your vote my vote le sui ke loa ke alu faro lo me le spiko ai loa se sui e representinga o e failo na leo ka kia ia parmengi o le tala mo ia le la fai ta atia ia parmene wa o le tau te va vai matua o tau fai la fonga ma tau yo ele fa pe o le o i ta mai lau le to tonu le fale le ele o ina le sili on tau ele o fa fontele yo le wanga tonu na lo tala mea na le no ili tata la tafalu e sau to ina le mana tama i fai mai se o le se tupe yo no foi le sau pongi sa na te le o sau o malon tami sa fai lau la nga ke o mai longa ma fau o iai le lau le o sau fai tonu lau le terminei o le to iai matua i pongi sa o male vai na te loa na te lopo le ale tupe yo tupe fanganga le tunu o iai te lo se metas yo na te lopo e fia le tupe te longa vatu ia po le ale se tala tupe le tunu terno ina frata ai mo te minei o mea kau make mana e mai tule e pala au mai lungo longa experience ma tau sanga tele yo na fa pong sa ta to yo ele te tau lana vai ai o tau le to te fa fonga mai motor mana o la saulo ti ia e saulo lo ti ia tu to tas ia ngata ina tu to tas na sa foi lo ia sa we solo pe ia tu le pa pe alu foi o le tapipi same thing fa pena foi le sui o pe auto manatu le sui le tamo mai tanu ngamanon el nanga o tatu ma o tino toto ma ano yo pe te alu foi te palota ina sa foi le no fondo foi ngata na vai yo ngata na vai te le tala le sto ina vai o lopoto ela kuanga ka me le faule le lungor sa yo menga fa pu wa vai pe ata to foi fili fanga malo se e alu tu su
O tala sa o ai e fai atu. Au tau filifili i le sui o vai lima. Ia me fai tu mai vai lima. Ai atu mai vai lima e fa pe pe tu ta sima mo ten. Ai atu mai sui o tatou mangiangi ma vai maunga tō. Ta oto ani si mea. A ia maua se avanoa o loto sui. Iyo, tau te fia uma. Ai tau vai atu rasa fai mai tonu ele o le farfono. Au ir ka mai lau fulele. E pi fala umi pise malala kapilo a tino mai. E sa o pese sere tala. Ma oi nā le nau uma iso se fai pule. E langa lau te waturo sa fai o le minsta o sui minsta. E si fau tala iai. Alu atu fo ele sa fai o se minsta ala mo tofi sui minsta. E te sa fai na. E la ngona lo leo. E la ngona lo si fofonga. E iai sina uta mai ioe. Sina uta mai tala fai atu. E ta ua asam. Ioe. Ia. Ke loe la vea la ufai tau tangata fui na li liu mai o ese mai matatu wang fau fai. Ke loe tau la vea la ufai tau tangata pito lima e soli. Ia si tamai tai foi lea lo tangi tau tala nei lunga o na polkala me. Se whanga tau le mea o lea lo fai tangata soli. E whinta i e tu langa fo lele ua tangi tala i lunga o penga te whaila. Ai lana te lo le leia. O na whaiva o lo whai malona leiloa. O le ua wailo umai Samoa. Lona ita tele le li parimia. O te leiloa i ai pe ni lato vā whaale nuu. Walu te tau wharongo atu te mai tai pese whasito o uta, pese afu i tei whale la tai. Ia pe o nei o matematenga. Pe o leo te tau mate atu atonu se la vā mena whionga li pāre mia whale nu. E ana te tupuri apu ina sona le fia. O a vera lona le fia. Ma me o na le loa ai control lona tangata. Ioe. Ua o whautuanga e watu ate o e to fine. Lea o matanga e mamailu ainga. E mailu to lua e mamailu whanau. E sea, vai fitu nai. Vai sui fua fitu nai. Ioe. Wen mena tu foi la wa ese meta o tau faleanga ese me o fai lo fatu ngaruanga. A tino mai la ngaru le mas teme te tau faleanga tu santa o te vatu lunga la wala tu sa o tu tala ma o te atu. Yo. Fa pena vai la tano tinale. Ana ua sanga tonu lo fina ngalo maluma fa male. Ia poto lo ma fa ma e tu ua. Fa pena foi li fasala na New Zealand. Aisia, na le lua lava o mata. Lua tasira wisu, tasira mutu. Lua o taringa. E whaita wafe mata i e whaita watua wai. Le aila se whawhia poto e whaia i mei. Na le lua pē a fofonga na ia te oi. Ia, po se si foi tanta whasalalau na e ua liu. Tatu ta ua ia le upure o le liu. Ioe. O tangata ne ua liu. Tua ule malama po le ale la toinga. Ka ilbenga mawhaingingo ka kōmo ka kilo aku ka ika. E whawhiam. Kile malama pe le ase la tova ai ia la tau lawa. Po o sao
ela lana tele la utala isi tama itaisia no toi mata elan pukalame ana po ioi toi mata elan pukalame o le mea tupu ia uso le o lo fai ai ioi o lo fai ai te atai te fai atu la utala ai talo fai sori e o so men mato infami e lo fa foi lo fa fai se vai fai sori o le winga la utala leanga ua le iloa e le tagata lea carrying ia ioi she has no idea how to carry herself ioi ia iloa tatu o lungo meni upenga te whaila e ke malepe ai pe ai le iloa if you don't know how to carry yourself i mea nei o i mea whapene ioi na ia te awa ia sale te tau le tamaitai na ia fafola mai le fala o le privacy e longa ainga ioi a saula te whanongo mai lau puakalame lilo mai ava na te tutunu le na e ilole o upo le alofa le whai atu ia te oi ana ua pongi sa lawa ai maliliu e se lawa ai ia fia me matangata na wa e te langolango ia fia me e te le langolango ia tula e papat wa avelo langolango ia fia me ma mea pe ua positive lawa ai i me se tula e pa ia fai al fautuanga le avatu me mua e te le lolo tau avelo tangata fia ni lo ia wa kofu le mele fia ngi master degrees wa kofu le mele ole ufo ni ia tunu te le lolo carry o lungo mene ke male pelepe lungo le yo tawa ia le tamaita ina nei e manatu e tau mai o lo pili o na te alu ave loa universite fatasi o dua malau tama atonu stama i mea fa pena na te mana o tau mai lunga le pili mala o le fai tau o tangata malama lama le leilo na soifua o ina le le vai tua vai a sini yo na nga vai o lo lofa fa tangata fa salala langa o tangata tu stala e tu fa salau man an fautuanga te le lolo carry oe then resign resign mai lea koe ngā mea ke whaia tu ai alu tu e fono lo ainga ia vai ai a oti lo to lue ma ai a oti lo to ma lo a sau ka umai anga private business i lungo tatu a le lo u mar tatu e Samoa le soli ngā tu la fono ngā whai o le mau o telefoni o le la sauni atu ia le raid le o e mala au o le ainga ioi o ani mea na nani ni aisa na nani a pe vese ni fanga boangi me o iai ai a whai atu nei la veva ai get ready na what na au tu mafana for example peka ko kilo iai le reality o makaukia it's very dangerous le mele aisia ele titi fasalanga pe o na mau se fasalanga o il mele pe fa maunia langa e fe lolo vala atu ba ai nela o atu leo o e vai nganga me isa mangal me ai a vala au atu lolo la inga ngau aku leo kau ko fanga ke mi game sa ungi mai ko man ko fa leo le nga fasio ko fa la si e po fasto leo o mai fe ngi ke mi la ke le karakanga
fanga feisi leo. Como sa ole pulu leo. Oi foi de peni amina. Eu. Ko inga me foi lá. O inga lopo inga vala au i ba ai leo what. Get ready. Ko sa ole pulu le kakale. Vai kaku ele kau kion mene. Kako va ai kako le la sa ka mai kai le matala talalo na le fi lungo le o penga te faila. If I were you lilo mai ava please. Al se ma social media. Tu ulau por kalamena fai. Yo. If you can control your anchor. Ilo vita ise tangata. Al se na meia. Nanga le wa sau fola mai ai le tangi a lo to lua. Ma va ia tu lo to lua pe o tau fa soro ina off le ma fa. Wa va ia tu ma fa pe metala a lo to lua. O le loa me se sena fai. Oi sole. Esa. La tele la faisi mafia fio meia. Tenile ia lilo mai apa. Faisi mafia fio o faila ia. One tele loa, you don't know how to carry yourself. Tele loa oe onate manato ona sa o mena te fai. Al fautuanga maulalo ale tatu por kalame. Io ma utou ia le au faasala lau ia ua liu. E le toi manongi ne au tau tala le whalongolongo le atu. Pau a tangata e manongi i latu whalongolongo. E ofo ia i tangata o le hita pipi, tangata le pewa e whaasususu e te mini malau taranoa. O tangata ta mamai o le hita pipi, ngā muleanga au kala e whai. Pe ke whaasususu ko e le hita pipi te mini. Makua, io e upuatala fe me upuatu si me ke fiu e u. E te fiu e u wha manongi. Le kai pua ai, pipiloa. Upua ratunu e se upua. Upa masanin sau no iai le tama ainga i atu pua. E te fiu e u wha manongi. E uma kolona perfume sama mea uma. Tu ier fangu sa moa ku ier pepi oio po lea po inga fangu e ku i kai pua. E la walunga le se ur. Inga nartala. Inga nartala. Sili manaya. Ele manaya. A e lolo wa ili liu. A e lolo wa ile fia tili il whainga malo. Completely stop. And get away. Go do something better. Get away from the social media. O ni toi ali mai o fōringa. E te fiu e toi o fōringa wha au le lei ma wha manei ni au tala. Na, ua ngā muleanga wha solo atu. Tau te fiu e pepero le atu. Lilo mai ama. O le whautuanga. Whautuanga ni alofa i ati oi. Tu nei loa. Tu nei loa social media wha ma pau are mea. Ina ne i e mawhau i sau tupe mau atu ni melea. Ia whaila sisi whainga lelei. Awa te toi sau lunga ma mailo tō rua ma nau whanau ma wha matala. Au tusa naua e toi no wha oema koe invade lau privacy. Ioe. Wai toi au mai e iluma. Whape nā ringa o tangata malama lama ma tangata mawhawha. Ioe. All in all. Ana ua tuuro wita i le malo. Tuuro wita po ai al malo na tita iei. Ana ua tuuro wita i le pale mia. Ioe. Langa e vai whela ioe. Le wa sau tō lau mai le taria ina le fon whawai. O lua pili man. Ale aunga nā mea i o fon whawai. O le wha moe ola i o fon whawai o pili o tōna ea onga.
ai a fai ua le talia ele fono whawhai e ai ono wa ai ono le te iai e minstawa onga e te mana tua fo i au talana e fai ai i le minsta a o le fai pule ai ono mana tua fo i lilo a o le amatu whawhautuanga tu a wara to o le alu fai alu fatu i ati oe fai alu fatu i ati oe ina ia mawhai o na maua pea e oe ia si tulanga le lei mo le lodu mana i le ia masia whanau masia o tōrua ana wawo oe alu e sero man social media ai alu e mafuta masia o tōrua ma tala noa ma feso soani i ai i oe hei o te wha tele le tinga ma le ele o nofu le leifui ia wa te le lopo la saso e mo ele unga o le whamsinonga ia a le tōrua lo suspend a paule mele o tatu loa ua suspend io e o suspend ma le afo ma leo ia ai o le ua ni kusala le o le ua breadwinner o le ua breadwinner le ainga io e ile se mi tau fa matala ma ile tunu se mi tau fa matala ma ile tunu ia ona o alunga la vai o suifuanga ma le ola taru ai lo wita fua ile malo ana e tu maua ia le sila mele no fa no tu ni na matala no foi wa sa batu pe o ele sa matala no foi marta mata isa yo sa pi o ia sa na batua tupe na te fsota ia tu ia ti oi pi o esa fai ma ave fi au fo ia ila tu na fisoso ni atu i le tupe fa fanga isa muelu manon tolua pe o esa e ave fi au le nata mi sa e lo le lian me na yes i Samuel manon tolu e se fauta foi la o ia mea le te lo le lealo involvement i tangata ia ale la wa to sa ni to tu ma to o le ala le vai ka ka ia oi me nga ka wen mo le e pe le ai ma se senga tangata fa sala lau ia sai i le malo le o to yo ko ku mai o ko same case, same issue. Lema se sema. E whaamatala ai le vai tele o tātou. Ea, e sao pe se sera o tala le tam whai atu. Samuel atu, e tā ua tele nei mta upuia o te tam whai o te tartarano atu ai. Ina ia mawhai o na maua se malama maanga i lo tātou atu ia i me olo o tule mai. Te i o uanga i atu nei tātou whasalonga ia wha mole. Ia tātou ia lo umalisi whasalonga le na i o le whasalonga le o ai le tau sa leo uma o na nawhilea o le Monday Pinko ia o le o kalamena ale kalesia ale na tuti si mai lunga le flyanga ko kulunga i so i kau mamau atu i o le Monday Pinko e whaia e le kalesia ale e whakasa malua Seattle o lo o whaia i le nofanga wata o le Trinity Community Gym o le address o le tolu valu o fitu South Reef Road, Kent, City of Kent, Washington, iwa valu ono o Torulua. Ia na no mau atu le tuatusi o le tolu valu o fitu South Reef Road, Kent, Washington, iwa valu o Torulua. Ia torsfulta lale pai in, e o 6 ounce, ia e
$10 extra pack. Lua se lau lima se fulu le payout. No winga o lato malore na ia ma le lato progressive checkbot. Tasi le afe lima se lau iva. Ia le na o le whapea mai o le best snack bar in town. Ia manei foi alu nae. Ai ia mata alo ai i le pinko ale malua e whakasa i Seattle, Washington. Tau tuna ma utu o au mauman no foi i lea vai ai ia asiasian iai wha mole. O le isi vaenga lea o le tatu sisi ngā fua. O le sisi ngā fua lea o lo o whaia i Upland. Lea o te wawai atu le tatu flyer lea o lunga ina ia o le vaenga o ta ua o le wheiloa i le pa ia o Samoa. Inland Empire, Samoan Flag Day 2026, Tune 14, Tune 20, e ono aso. Mai le sifutwha anga ili aso sifuru o Iuni, lua afe lua ono. Pacific Community Center, o le tuatusi le nae whaatino i nai lea wha moe, Valutasi Wha, Alpine Street, Upland, California, iwa tasi fitu valuono. A week-long Polynesian cultural celebration. E au fiai le cultural games, live entertainments and performances, arts and crafts, food and merchandise, vendors, family-friendly activities, community and cultural unity. Mai o vaenga umana e iai tutonu o le tatu fualea molo tu silafia, o le vaenga momua o le vaenga o sailinga tau sala, ia po le pageant 2026, Inland Empire Samoan Flag Day. Beauty, culture, strength, purpose. This pageant honors the spirit of the Samoan woman, rooted in tradition, crowned with resilience, and guided by faith. Our queens are more than titles. They are leaders, cultural ambassadors, and role models for the next generation. Wednesday, June 17, for Maita Tumo Nitamaita Faulu, Pacific Community Center, Valutasi Wha, Alpine Street, Upland, California, Iwatasi Fitu Valuono. O le lestalaina, o tausanga o teine lestala e te tau ono wha uruatu wha mole, o le Miss Rising Queen, ia o le age group, mai sifutolu e o sulima, ia e se lau lima suta lai wha uruai. Miss Young Queen, ia po le age group 16 and 18, toru se lau. Ia ma le Miss Legacy Queen, e lima se fulu plus le tausanga. O lo o tau silsila mai pia ia i flyers na o lo o whaasurusuru atu. For more information, whaamole contact fou tupu 5 tolu tasi tolu fitu tolu warutasi ia po le vau polo whaamoe iwa o iwa fitu waru iwa 2 tolu 5 o. Ia pe te imeli mai i le imeli le whakata alona. Whakata alona ele o le whakata ka peneta. Whakata alona @yahoo.com. O ina ia e te tusi iai pe ale mwhai o na telefoni. O le tūlanga o tatu wharainga vendors needed, ia e amata mai fo ila so suma whao iuni, to a tapunia i le teimi tapunia i le so ruse fulu o iuni. Pacific Community Center, Valutasi Wha, Alpine Street, Upland, California, iwa tasi fitu valuono. O ina le whaatino e tatu wharainga wha mole. O tatu me ai vela, tasi le afe ta la le fi e wha uruai. Bakery, ia po me ai bake goods, ia e 5 se lau le entry fee. O me tau 5, maturanga uma whapena me kau merchandise,
e fitu se lau tala. Tasi la fe tala ia le ai meta sami vela. Bakery, tulanga mekau bakery ia e 5 se lau tala le whauruai. Ia meta 5 ma mea whapena fitu se lau tala. Deposit fee total se lau tala for all vendors. First come, first serve. Spots are limited. All types of vendors welcome. Food trucks welcome. Yes, a food truck. Cut-off date, April 30th, 2026. Deadline for free and paperwork, May 31st, 2026. Ole numela sala tu aile deposit. Ole sala tu ile feiloai le paia o Samoa. Fa lua fa fitu tasi iwa fa o. O nā sal iai ia le deposit na tolu se lau fa mole fa utangia mai. Ia pe fa sota ia ne tau ili tanielu Iosefa ile fitu o ono, lua lima fa, fitu ono lima. Ia pe fa sota ia ne foi Victoria Iosefa ile iwa, lua o fa, valu ono fa. Ia, nisina vaenga o me tau whanainga po vendors, o le vaenga o Kirikiti Samoa. Ia po le Kirikiti Tournament 2026, June 14 to June 20th, 2026, o le Caprillo Park, I Upland Lava, o le awhaatino inai, ia lea whamoemoe. O le awalii, o le urufale e tasi le afe. O le au tamaitai, o le urufale e valu afe, e valu se lau. O lii e whauru e au alii le tasi le afe tā la, o le au tamaitai e whauru I le valu se lau tā la. O le o lato tulanga o lato foi. Prices, ia po whailonga. O le au alii e maua le 5 afe ma le ipu. Le tulang mamua, tulanga lua, tolu afe tā la. O au tamaitai, o le tulang mamua e wha afe ma le ipu. Ia ma le tulanga lua e tolu afe tā la. An mana ia si mea muri lena wheme, all remaining teams, any team that does not place first or second will receive a 2,000, ia se vaila le mana ia ni whailonga. Le tulia ina ai whapelava ia, a whapea fitu au o le lunuwinga e maua special price le mo mali lua. Ai tofu au umai 5 o toe mali lua feta la. Wow, mana ia. Deadline to register April 30th, 2026. All participants are responsible for their own travel expenses. Ia whautangia mai le vaenga na whamole o le cell number e ave iai le deposit whamole o le paia o Samoa Inc. 442471940. Ia, or for more information whamole contact mai e ne kosi mo leli ia o fui mo leli fui iwa 5 tasi 5 tolu tasi tolu fitu ono ia pe whafsota e mai kome fata whamoe I le iwa 5 tasi whavaluiva lua iwa fitu iwa. Ia ona o nai whasalunga na o le fua tatu Upland I leo ia tiau ni whasalunga o le fua mai lunga I Victorville ia po le fua tatu LA ia a maua ia ona whailo at fuila ia le molo tau sila fia. Ia o le sia tatu whasalunga muri lea. Mea tāua lea. Io e tau tioa I whia mawhia ai tāua o na whai ia tatu pepa nofo mau I le atunu nei. Io e. Ia, nātu te silasila mai ai o le Pacifica Immigration Law Group. O le officialoia o na ialo le tatu atunu. Telefoniani I le telefoni I le cell phone o le 6 o valu ono lua o whawhatasi.
ia po le telefoni le ofisa 555 fafatasi iva faselau. Ia po e te tusia e fo'i i le r.tuisavalalo@pacificalaw.com. Tusi ia ina pe ai le fia telefoni. Ia pe te fia malanga sao iai i le ofisa i le tuatusi iva lua tolu Van Ness Avenue, Suite 100, Fresno, California, 93721. Ia. O nai whaasisilanga na sa moa mo silafia. E lo tātou atu. Ia, mo le o isi vaenga o tātou whaasisilanga. Ia, o le nai lalo i forkaku pena nga o e silsila mai ai kamon mole. O le pena nga o lalo o le nai i nale tātou life insurance o le First Financial Security, FFS, o le First Financial Security, ia o lo whatauteia e le li o ratami fatilua, ia malon fatua ia siri fatilua. Na o lo i lalo le tatu, le pēna ngā ke vai meile mino i luma wau. Na o lo iai telefoniane ia pe a fia whaia sau life insurance. O le tūlanga o tatu o le Fiji Airways. Ia pafsota iane le li o John, tui whasisina John Nichols. Ila ia fia maua se tūlanga o pasese ia mana whainga o ato. Fe malanga i ia ma fe malanga inga mai o le pi uma o teili le latu LAX anga i Suva. Ia so se to tau sa ili mailunga i Texas, ia malunga i fea fo i San Francisco, ia i whainga malanga a le tatu kampani valele, ia mo le silafia i tatu uma whasota iane, ia le a fionga ia tui whasina John Nicol, ia mo se soswani ia te o i mea tau whainga malanga. Ia nisi na sa mo tatu pasanong whapisnisi, mo lo tu lau silafia, ia i mea o lo tula i mai i lo tatu talafatai California nei. Ia te tonunga Samoa, ia o le ua o vai tatu teimi. Torsu marfa minuti te eri tu laiva. Pino vai atu whaisi tuele titi o la u tau tua nei aso. Ia ona o le tūlanga sa iai mea sanga ia mea whaale lotu. Ioe. Ia lau sila fia tatu. Ia e fo i mea e tuatua mai ese mai tatu tautua. Ia fe au masani mga luenga fia ngai le vai aso atua. Ia o whaisi tuatua no ai tele o teimi. Au lo tau whailava ia whaava noa ia le teimi. Ai o le vai aso le nei, o lea o lo o ti pei talo mafofau. I le tūlanga o le whaawawina. Male le whaangata lor tatu por kalame. Ioi talo i le tua mo le malosi whaafawina. Ina ia mawhai o na tu maule langona. Ia e fia au na pea awa o e Samoa. Ia o le ale malosi ngate o iai mangata le malosi. Whalangolango i le tua ia ilana musmusunga. Ia tatu te whaatau nai mea ua tofi mawala au inai i tatu. More te mine Samoa, manatu le aseu whanua lo style nei vaengo le fiafi. Le ua te aleiva la lata le sefulu. Te ala whareiva, ia o manatu lava lea. Lava le tutua wala u whaafonga. Tatu to e wheloa i le aso ngafua. Pe apu le alo whaleri e abe iai le malosi ma le loa. Ia, ai nau lava le loto sa mole atunu pele. Io tatu maua se ma. Tau te tatalo i le atua ina ia mai ia vanoa i le ola. Aua tatu te tatalo i le atua e se whawhitauri ma Samoa. O lau lea tivitilo, ma lau lewa ai whamtau Sisili. E lem whena vese le atua whawhitauri ma le tatu atunu. Leanga o whawhitauri ia. Whawhitauri na e whai mawhalea onga. Whai mawhalea onga le li parimia. E whai mawhalea onga le kapeneta. E whai mawhalea onga le malo. Ma tatou uma individually. O whawhitauri, ma o whawhitauri. Oni manatu se si le ailanga le ailu whawhitauri ma tatou.
e tātou te leilo la po le io whawhitauri le whalea o ngai tātou. E a o mai ai tātou. Io po wheo le lalolangi nei tātou te sola iai. Tau te o atu a tātou whea ngai with the same problems in life. Tātou te talo i le tu. Au mai le malusi. E whea ngai ai tātou mwhawhitauri. Papena fo i le whionga li pāle mia ma tai tai o le tunu. A watu e le atua le malosi wha le atua i a te uto. Tō te whea ngai e mwhawhitauri. O whawhitauri ne o te tau tino tu i au tau Samoa. E leo ese. E le mawhaia. E umatu atu i le epa. E umatu i le tua ngai. E umatu umalatu. E umatu fo i tātou. E tū mau whawhitauri ne. Le tau te whaime o tau whaleanga. Tau whavalea. Ioe. O whalea onga nā mo tātou. Nen whaina vese le tua me. Ioe. Toe sila tu toa i lau mta sisi. Ia ona tau tatu nelo stala le e tala no tu tatu por kala me. Tatalo i le tua. Ia o tatu maualo na malosi. Tatu te malo losi ai. Tatu te whawhea ngai ai mwhawhitau dia. Lau tō ona masani tu ila epa whawhtaili o si o tatu whailoi. Nea song fua. Pe a pule alofa le tua. E taita i eilu sui fua maruola.